On October 26, 2022, the class of 2020 of the study program of Sudanese education conducted a field research for the sociolinguistics course. This research was conducted in Kampung Naga, which is located in Neglasari village, Salawu district, Tasikmalaya Regency. There are three things explained in this research. The first one is the cultural value in the traditional ceremony of the community of Kampung Naga. Ciri khasnya gitu kan, ciri khas dina hajat di eta gitu kan. Tadi ge dina utamanya dina makanan gitu kan, di ciri khas jelas eta mah ciri khas jelas. Jadi makanannya kalayana orang Kampung Naga aya di ieu kampung oge nu aya di luar, mendarong kapal ieu oge di luar. Bisa ada perwakilannya itu istilahnya manumpang. The second one is about the language attitude of the community of Kampung Naga. Kenapa kami pun pakai istilah bahasa Indonesia, kalian mendengar istilah bahasa Indonesia. Istilah kami pun bahasa Korea, ada istilah di bahasa Korea, ada nggak mereka candakan gitu. Tapi itu kayak kalau nyobrol kali biasa lah umur SD SMP gitu. Ada anu sepuh mah 30 tahun kamu aja bahasa biasa aja. The third one is the variation of the language in Kampung Naga. Kalau rasa mereka dia ya, jadi kan emang di hiji penonton di pendidikan ya, tina pekerjaannya, tidak pengaruh pergaulan agaknya gitu. Dan kan ayah pengaruhan soalnya segar sama sih bahasa Inggris sesuai nama bahasa lain ayah misalnya mungkin bahasa Spanyol karena misalnya ketemu sama orang Spanyol akhirnya belajar ke kedua kata ayah pengaruh aja soalnya belajar bikin kalau logatnya mempelajari gitu sebetulnya tergantung lawan bisa ayah tergantung lawan bisa sama ayah kesepuh paling dulu nggak tentu bahasa Sunda gitu dan tadi sekarang rencangan kalau sama pasti sepergaulan sefrekuensi sama campur-campur ya kadang-kadang ngobrol pertamanya bahasa Indonesia tiba-tiba jadi ke bahasa Sunda nyelip oke ya soal bahasa Inggris terus gitu kalau rasanya rencangan bersama kan ini mah hampir sadar ini lah rasa K-pop atau naon gitu kadang Sunda lagi Sunda loma itu ini ke bahasa Sunda kayak macam campur-campuran di video. It is observed that the people of Kampung Naga still speak Sundanese in accordance with the level of language adoption, especially for tour guides who are natives of Kampung Naga. They can not only speak Sundanese but also master other languages, in accordance with the ones used by tourists who come, such as Indonesian and English. Regarding the variation of language viewed from the level of formality, it is observed that the use of formal language and informal language is based on the context of the situation. Language variations based on means are divided into two, which are spoken and written. Especially written, there are several scripts that have been passed down from the old generation to the current generation, usually used in traditional ceremonies. Kitabnya memang ayah khusus kan hiji atau misalkan memang seueur gitu deh mah nya seueur maki anu ngaos lagi kan seueur berarti wah bani sama jenis musik nah kayak rebananya wah auran teh atau seperti itu eta teh turun-temurun Bapak si kitabna terus aya seueur ti banget hah terus seueur ti kapungkur anu tuh kadang-kadang kumaha kapake dia ya seueur tulis tangan tulis tangan atau nanti kitabnya kumaha tulis tangan The result of this research proved that the
people of Kampung Naga still use and cherish the culture of their ancestors, even though life is more modern. Therefore, so that our culture does not become extinct, as the next generation, we must be able to examine the language and the culture. Chag ah. Sekar kali dasa yang buang sabar naga